Hello everyone. This is the CS Creation greeting you. We thank you so much, YouTube, for having said our ideas. We thank you for especially YouTube authorities, because we enjoy hearing videos and talks. We thank you for having said YouTube enable us expressing our views through videos. Turashimira cyane uburyo bwiza bwo gufata amashusho, uburyo bwiza bwo gutanga ibitekerezo mu bwisanzure. Ahangaha rero ni muri nature native, aho ubwiza nyaburanga bufite agaciro umuntu ashobora kubureba maze akishima, ndetse ukareba n'umujyi wa Kigali n'andi mazi ari mu gishanga agiye kuzamurirwa ibiyaga. YouTube iza cyane kandi turayishimiye kuko iri ni iterambere. Abakera barabyifuje ariko ntibabibona. We thank you YouTube authorities for having set this platform, the CS Creation. Kanda kuri subscribe tujye duhorana. This is the message of Managing Director of CS Collection. Thank you. Here I cry, Lord, Turashimira we need your mercy. Kanda kuri subscribe na like, kanda kuri subscribe ndetse na like no gushyiraho amavideo meza Our meza Father, cyane, aho abantu bashobora kureba ibyiza nyaburanga, kanda subscribe ndetse like duhorane. imishinga afite isi yose ikabireba. our Turashimira Father, YouTube kuko abakera bari barabuze aho bavugira. CS Creation rero forgive our sin. turashima mujye mudukurikira kuko tugiye kujya tubaha ibitekerezo n'amavideo meza Hear kwigisha, our song kuko CS Creation as it nta kindi rises to kigamije heaven. May your uretse kwigisha, glory kujijura no fill gutanga the ibitekerezo. earth YouTube turayishimiye cyane. as the waters come. YouTube, thank you so much indeed. Thank you so much See indeed. our hearts